салом, тафсири хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. ҷамъиятҳои тоҷикон ва диаспораҳои тоҷик дар шаҳру вилоятҳои Русия дар якҷоягӣ ба мардуми Тоҷикистон, хусусан ба онҳое ки дар ҳоли ҳозир дар хориҷ қарор доранд, муроҷиатномаи умумие навиштанд, ки дар он аз вазъи баъди ҷомеаи ҷаҳонӣ, паҳншавӣ бемайлони вируси короно дар кишварҳои дунё ва ҳамдиливу ҳамбастагии шаҳрвандони Тоҷикистон сухан рафтааст. аз ҷумла дар муроҷиатнома омадааст: дар ин рӯзҳои душвор пеш аз ҳама ба ҳамаи муҳоҷирон, ки кору дастмӯзи худро аз даст доданд ва зиндагии сангинеро паси сар мекунанд, тамоми миллати мо дар ташвишу таҳлука мебошанд, биёед ба ҳам биёем, аз як гиребон сар барорем ва барои шукуфоиву солимӣ ояндаи дурахшони Тоҷикистони азиз якдилона, сарҷамона ва ба қадри қудрату имконоти худ саҳмгузор бошем. ҳамватанони сарватманд ва қудратманд ба дармондагону ҳоҷатмандон кӯмак кунанд, соҳибқаламону сухангӯён мардумро ба муттаҳидӣ даъват кунанд. мо дар ҳамбастагӣ ва якдилӣ метавонем бори дигар ба ҷаҳониён нишон диҳем, ки миллати якдил, боғурур, муттаҳид, бофарҳанг ва мушкилнописандем, омадааст дар муроҷиатномаи дастаҷамъии ҷамъиятҳои тоҷикон дар шаҳру вилоятҳои Русия. ҳамчунин илова гардидааст, ки иттиҳодияҳои тоҷикон дар Русия, Қазоқистон, Аврупо, мамлакатҳои арабӣ ва Хитой хоҳиш шудааст, ки бо ин муроҷиатномаи онҳо ҳамовоз шаванд ва ҳамватанонро сарпарастӣ ва роҳбарӣ кунанд, аз ҳоли онҳо бохабар бошанд, бо сафоратхонаҳо ва мақомоти Тоҷикистон ҳамкорӣ кунанд. шумо хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир шунида истодаед. шаҳрвандони Русия, ки чанд вақт боз дар фурудгоҳи Ҷон Кеннеди дар Ню Йорк гармонда буданд, имрӯз бо парвози махсуси ҳавопаймои Аэрофлот як қисми онҳо аз шаҳри Ню Йорки амрико ба Москав парвоз карданд. хабар дода буд, сомонаи фурудгоҳ интизор меравад тайёра ба майдони ҳавоии Шереметова бегоҳӣ имрӯз фуруд ояд. шумораи мусофирони сабтиномшуда ҳанӯз расман эълон нагардидааст. дар аввал парвозҳои Аэрофлот дар масири Москав-Ню Йорк, Ню Йорк-Москав 3 апрел таъин шуда буданд, аммо ин парвозҳо бо қарори ҳукумати Федератсияи Русия лағв шуданд, ки норозигии садҳо тан шаҳрвандони Русияро дар кишварҳои хориҷ ба бор овард. сипас масъулони ҳукумати Русия тасмим гирифтанд, ки раванди бозгардонии шаҳрвандони кишварашонро дубора оғоз кунанд. гуфта мешавад, ки ҳадди ақал 250 шаҳрванди Русия боз дар фурудгоҳи Ню Йорк боқӣ мондаанд. тибқи иттилои сафорати Русия дар Иёлоти Муттаҳида, дар парвозҳои чартерии Аэрофлот аз Ню Йорк ба Москав, аввалан он шаҳрвандоне ба дохили тайёра ҷойгир карда мешаванд, ки маълумоти худро ба портали хадамоти давлатӣ ирсол карданд. ба гуфтаи сафири Русия дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Анатолий Антонов, беш аз 2000 нафар шаҳрвандони Русия мехоҳанд аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба Русия баргарданд. вазъи шаҳрвандони Русия, ки дар фурудгоҳҳои шаҳрҳои Амрико дармондаанд, вазнин буда, ҳамаи онҳо хостори зуд тарк кардани Амрико ҳастанд. идомаи хабарҳо. мақомоти ҷумҳурии мардуми чин имрӯз 8 апрел ҳолати фавқулодда дар шаҳри Вуҳан, макони асосии пайдоиши вируси коронаро бекор кард. шаҳри Вуҳан дар музофоти ҳубеи ҷойгир буда, аз оғози моҳи январ, замони авҷи паҳншавии вируси COVID-19 ба пуррагӣ шаҳр баста шуд, ки дохил ва хориҷ шудан ба шаҳри мазкур ғайриимкон буд. ҳамчунин дар шаҳр то ба имрӯз вазъияти фавқулодда амал мекард, ки ба фаъолияти тамоми корхонаҳо нуқта гузошта буд. акнун сокинони шаҳри Вуҳани чин аз имрӯз ба зиндагии маъмули худ бармегарданд. дар кӯчаҳои шаҳр метавонанд, ки озодона рафту омад кунанд. ҳамчунин гуфта мешавад, ки субҳи имрӯз дар шаҳр хадамоти мусофиркаш ба фаъолият пардохтааст. паҳншавии нави коронавируси COVID-19 аз чин дар охири моҳи декабри соли гузашта оғоз ёфт. аз давраи сарзадани ин эпидемия дар ин кишвар қариб 82 000 нафар сироят ёфта, зиёда аз 3300 нафар фавт карданд. коршиносон мегӯянд, ки мақомоти олии чин шумораи дақиқи сироятҳои коронавирусро ва фавти одамонро дар кишварашон дар ин давра паноҳ медоранд.
تعداد حادثه‌های مرگ‌آور سرایت کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا در یک روز به سطح رکوردی رسیده 1700 نفر را در بر گرفته است. خبر می‌دهد تلویزیون CNN. غیر از آن سطح قبلی رکوردی از ویروس کووید 19 در یک روز 1400 نفر فوت را تشکیل میداد. در مجموع طبق اطلاع دانشگاه جان هاپکینز در ایالات متحده آمریکا بیش از 396 هزار حالت سرایت شوی با این نوع کرونا ویروس تصدیق شده است. از آغاز پاندمی 12722 نفر از این بیماری در آمریکا وفات کردند. طبق خبرگزاری رگن قبلا اطلاع داده بود، نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا مایک پنس گفته است که در یک قطار شهرهای آمریکا نشانه‌های بهبود وضع کرونا ویروس مشاهده می شود. به گفته نایب پرزیدنت آمریکا، وضع از همه وخیم در شهرهای نیویورک، نیوجرسی و اورلیانو به چشم می رسد. مقامات ترکمنستان یک قطار چهاربینی‌های عمومی ورزشی را برای تجلیل روز عمومی جهانی تندرستی تشکیل کردند، در حالی که در دیگر کشورهای جهان در نتیجه پاندمی از کرونا ویروس چهاربینی‌های عمومی قطع گردیده است. در ترکمنستان مقامات رسما از حالت جای داشتن سرایت ویروس کووید 19 در کشورشان خبر نمی‌دهند، با وجود توصیه‌های سازمان جهانی تندرستی که یکی از آنها مسافه‌گیری آدمان از همدیگر در دوام 1.5 تا 2 متر و دیگر چاره‌های پیشگیری کننده در ترکمنستان روز عمومی جهانی تندرستی را با حشمت دایر کردند. همزمان طبق گزارش‌های تلویزیون‌های دولتی ترکمنستان ولیسپادرانی عمومی نیز برگزار کرده شده است که تدبیر حکومت همچون نشان دادن جانبداری به طرز حیات سالم معرفی گردیده است. در اشخاباد شماره اشتراکچیان 3,500 نفر و در دیگر منطقه تا 7,000 نفر گفته می شود. اینچنین چهاربینی‌های ورزشی در باغ‌ها، نمایش گیمناست‌ها و اقربات‌ها، مسابقه‌های جودو و بوکس نیز برگزار گردیده است. ادامه خبرهای روز. شرکت‌های علاقه موبیلی تاجیکستان تیسیل، مگافون تاجیکستان و زت موبیل به مشتریان خود درباره تغییر تعرفه‌ها بر عوض نرخ‌های موجوده خبر دادند. با گفته مشتریان نرخنامه‌های نو گرانترند، بعضی از آنها قریب 70% گران شدند، در حالی که به نرخنامه مگابایت‌های اینترنت نیز اضافه کرده شده است. مگافون تاجیکستان علاقه به تغییر دادن تعرفه‌ها شروع کرده است. این در روز پرداخت ابوننتی عملی می‌گردد. مشتریان تیسیل از 2 اپریل به تعرفه‌های نو شروع می‌کنند. شرکت واویلون موبایل هنوز مشتریان خود را درباره تغییریابی تعرفه‌ها آگاه نکرده است، اما این مسئله نیز در این شرکت به بررسی است. مسئله تغییریابی تعرفه‌ها بررسی شده ایستاده است، اما شرکت ما به خلاصه دقیق نآمده است و ما همه پهلوها را می‌آموزیم. در صورت تغییر دادن طرف‌ها حتما مشتریان را آگاه خواهیم ساخت، گفتند مسئولان شرکت واویلون موبایل. شرکت تیسیل نرخنامه‌های عجایب 2016، عجایب منطقوی 2016، سلام 2016، بله 2016 را قطع می‌کنند. مشتریان این نرخنامه‌ها را به طرفه اولین 2016 می‌گذرانند که در اینجا نیز تغییرات نیز به عمل می‌آید. در این نرخنامه ارزش 1 دقیقه زنگ برآمد در داخل شبکه 20 درم، زنگ‌ها به شبکه‌های دیگر در داخل جمهوری تاجیکستان 3 درم و ارزش 1 مگابایت 3 درم را تشکیل می‌دهد. قبلا مشتریان نرخنامه‌های در بالا ذکر شده را برای 1 دقیقه گفتگو در داخل شبکه 10 درم و شبکه‌های دیگر 26 درم، برای 1 مگابایت اینترنت 25 درم پرداخت می‌کردند. اینچنین تیسیل ارزش خدمت‌رسانی لابگی انتخاب من را از 5.5 تا 6 سومانی و دیدار من از 6.3 تا 7 سومانی بالا برده است. شما شهر جنبسته خبرهای روز را مستقیما از استودیو مرکزی رادیو مهاجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند، ما را همراهی کنید. به شما استراحت با فراغت.